Kinongilam kasenjuk ki prashnong ki brana khathai nong po. Hakasitrik ujiliu ki lalit bania kando yu menteri badai pe ya ketanat penroisar ba hamlet doling. Nakabanta ban leit pensengo biang sa hisi ni kijung dan kamban wengno ki pratli shinong napo kathup orban hadien biglasha kan thup labun bun snam. Hakani kijing leit ya kando yu tayu menteri nakaliang kasenjuk ki prashnong lalam khamad do ba don bok kharsandi chairman hakijing don langru ba Elvin Umlong sekretari shnong kashnong sang bangla bat uba ke suting rang ba shnong kashnong paham ri o bat kiwe. Akan lapor ni nak ini adalah tama terikam di Urban Affairs Minister ni wan juga pemikiran ikam juga senjuk di Prasnong bukan tu di senong sang bangla miskun paham juga kan paham juga memberhing tentang sai mengenai itu sendiri jadi temu ke jongi ke bangun buat pandi nak napo jom Urban namarkum kinong senong akin di pratu di senong bidang long kinong senong di ba naliim negara karyang but ngimpat snow day ya kebangun don po jangko Urban nama idang pun di skim penroy nginang benkang kumpi surat namta kini baduk namta kuwe ijingon kam di bamni kumpi no kendang di don kam dan rey nakadaw kumpi don po jangko Urban miduna kumat su aniksa dan di surat kum bisa kesnong muskun but umreng sa kumju pada samang laru on samla banyo ya kapan tertulis di surat bagi approach ya kapan apply ni ke skill PM jika suai dari laong ini ba nakadaw palidan ko jika Urban nimla banyo ya kini ke skill bat pun juru dan kilangin di badok nimla banyo ke skill PM AYG kabade nakabenta kilangin badok te kalau gaji nong ko bakra ini nong senang ke hajinya kendu ke jungi ya minister Nanya ikabanikan banyak tay banyak yang jungi bila sini kot pisla ke dia bat jingdawa ke jungi bat ilakular bagi misalnya ilakam bat examine ikut pisla ke jungi banyak yang tanya saya kalai